pengkre na benta ka jingseng ba kabalang Presbyterian kabala tip kum khasi Jaintia Christian Endeavor Convention kabalang usnam arjar aprenri wa tersu nongtung pastorate ribhoi mingi presbytery nagaliang ba Charles Marngar MLA Kamahoti constituency hakharwai trek nai tong arjar opsan lo ban jurep e ka ban penlong e ke jingseng ban penbit penbiang yak jingdong kam hagre ka sngi lai don lang na du ginongelam ka nongtung pastorate ki bukanthop ki pastor ki temen basan nalor ki officer sarkar na Pilbuli Roads Umsning Division PHE Umsning Division but MEPDCL Umyam Division nalor kiwipan habakran sigilat patai kubor nagaliang utumen basan di saukmi ulaong ba nagaliang kabalang kalayo ban persengau icing kam na banta kacing pengkre gene kacing sengba bakuntop na du kacing penbet penbiang yek surak ko umba mumdi bat ka boarding bat kumta community ba lengba kacing simkya MLA kicing tumu kicing pengkre na banta kene kicing seng kin orlong nagaliang jong ka reception committee yang jingiseng convention hangni terso kumu executive secretary jong ka nongtung pastorate dap ka jing dokumen ke bakrang bahag ni kasi khatwi trik Julai arah cara pesan bila nang ya syafrang kumno ban penkre na ka betaban piang itu jingiseng batru dak kum perkhat ke bangin la batulong ye jingiseng bejam bade hek ni kasi ke ban galiang jong ba chas marngar MLA jong ka Mahoti korupsi balawan sim hi dalade jingkit kli hang ni balang Christian terso ka society ka bangin piang ya ka jingseng convention ban riu funyo ila don heklanti jung jingkre ban nang perkhat na dong sedong ikir kumpen kre na ka betaban banla ban piang di jingseng betulong jingseng bejab batu ka jingkerku na ka betaki pai ba nuwan hakati convention habanai February jong ketio ban kong arjar arfun riu ita sngo kermen skam bagi jing krep parok kin long bajaj dak sprang berba ke jing manyalam jong ba Charles Marngar MLA jadi officer sarkar diberi nak yang jong ka laj ka batuk penjuk nak yang kis nak yang jong ka piludi ke balong kalan ban sup yikinong wan ha ka beri bat ki surok linti kisengkien tengi kermen bat ngi duai bo blai unom ino yo MLA jong hi jadi officer sarkar hi ki badan ban ai ka jing syakri baru kunjuk ke balang persen terso ke bah gin la de sisya ban pelong jis pukre ke bejop nedong syadong jublai long ke burom convention kedeka khasi Jaintia Christian Endeavor Union convention di kenduk lang jong parok ki sinat don puak jong kedi khasi Jaintia nadu na Jaintia uta kedi khasi ke bang dan tang ni ke we ke jeli ke bang khasi Jaintia Christian Endeavor Union idon ke we ke jingi kenduk ban pendan burom ni boleh bad kata ke bagi orang ke khasi Jaintia Christian Endeavor Union Convention. Jadi kenduk mesti sistem manuf nem. Apa jong kari kasi Jaintia jong. Nakaliang jong ka ni reception ke bagi don mentang bagi bidang pedon hilti jong cimkrek hi. Ni penpau bagi pejang sofa ni kaliang jong ni ka society ye ke jing seng da ke jing kemen da ke jing itu blai kan kat bagi ni cimkrek bagi don ban penbiang lut nadong sedong jong wan klang bo blai yok bang ko om tang ye ni ka tem terso jong ni om tang ye ni ka nongtung pastorate jong ni hendrai ya permit parok ki baniwan hagate ka sni hijing sen convention habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya